None se ntabwo ujya ugira amatsiko yo kumenya aho iyi WhatsApp dukoresha yakomotse, umuntu wayizanye, igihugu yaturutsemo ndetse n'umwaka yaziyemo? Umva nkubwire, ibi nanjye najyaga mbyibazaho, nkibaza ahantu ubumenyi nzabukura, ariko nyuma yo gushinga yino channel YouTube yitwa Kingdom GBTV, nahise mvuga nti reka nsangize abantu ubumenyi, byibura bagira icyo bamenya. Ariko nyuma y'aho ngaho, mbere ko dutangira, nagira ngo unkandire subscribe ndetse na like, kugira ngo abantu babone iki kiganiro kandi nuba wagikunze ugisharinge. Burya mu muco nyarwanda ngo kirazira kwanze kutivuze. Nitwa Bonviva, iyi ni Kingdom GBTV. Iyi WhatsApp twumva bavuga, iyi WhatsApp yatangijwe mu mwaka wa 2009, itangizwa n'abagabo babiri bakomokaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Kauma, uyu yakomokaga muri Ukraine, ariko akaba yarabarizwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'impamvu zo gushaka umugati w'abana. Akaba yarakoranaga n'uwitwa Brian Acton, yari umunyamerika wuzuye. Aba bombi bakaba barakoreraga kampani yitwa Yahoo, maze nyuma baza kugirana ubushuti ndetse n'ubuvandimwe, bagirana collaboration cyangwa se ubufatanye, bashinga urubuga rwabo barwita WhatsApp. Gusa reka nkwibutse ko ibi byose byabaga mu mwaka wa 2009, inkomoko n'intego. WhatsApp ikaba yaratangijwe mu rwego rwo korohereza abantu ndetse no koherezanya ubutumwa bugufi, short message. Ubu butumwa abantu boherezanyaga bikaba byari ku buntu, ariko bigakorerwa kuri internet, mu gihe SMS zo zari zarahenze. Iri zina WhatsApp n'ubundi nta kwibeshya, inkomoko yaryo cyangwa se aho rituruka, ryaturukaga ku mvugo yo mu Cyongereza rivuga ngo WhatsApp, cyangwa se bisobanura ngo nayahe makuru. Ariko ibi byose bimara gukorwa, bakimara kuvuga ngo WhatsApp, nyuma yaho bongeyeho app isobanura application mu magambo arambuye. Umva noneho uko byaje kugenda. Mu mwaka wa 2014, kampani yitwaga Facebook, ubu ngubu isigaye yitwa Meta, yaguriye WhatsApp akayabo ka miliyari 19 z'amadolari y'Amerika. Nyuma y'aho ngaho WhatsApp yakomeje kwaguka, ubu ngubu ikaba ikoreshwa n'abantu barenga miliyari 2.5 kuri iyi si rurema. Muri make, WhatsApp ni iki? WhatsApp ni application yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yatangijwe n'abagabo babiri, John Kauma ndetse na Brian Acton. Iyi WhatsApp ikaba yari igamije gufasha abantu gutumanaho, bagatumanaho ku bandi bantu, kandi ubu iri mu zikunzwe kuri iyi si rurema cyane. Nitwa Bonviva, iyi ni Kingdom GBTV. Wowe nyereka ko wankunze, hanyuma ukande subscribe ndetse na share, ukande na like. Numara gukanda share, uhite wohereza abantu kugira ngo iki kiganiro byibura kizarebwe, abantu bagira ubumenyi bugiye butandukanye. Ndagushimiye.